Sretan Božić i Nova godina. Zahvaljujemo se svim našim donatorima koji pomažu da naša misija postane stvarnost. Vaša podrška omogućava nam da nastavimo sa programom personalne asistencije za osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo inkluzivno društvo u Bosni i Hercegovini koje cijeli i osnažuje svaku osobu s invaliditetom. Vaša velikodušnost pomaže nam u osiguravanju asistivne tehnologije, važnog koraka ka neovisnom životu. Hvala što ste dio našeg puta u prekvalifikaciji osoba sa invaliditetom, osiguravajući im ekonomsku neovisnost. U ime Bosnian Doctors for Disabled, hvala što pomažete u stvaranju lidera koji će donijeti pozitivne promjene. Vaš doprinos promoviše ljudska prava i socijalno uključivanje, čineći našu zajednicu jačom. Hvala što ste naši partneri u edukaciji i zagovaranju za prava osoba s invaliditetom. Zahvaljujući vama, naš peer support program nastavlja rasti i pružati neophodnu podršku. Na kraju, hvala svima vama, našim prijateljima i donatorima, za svjetliju budućnost koju gradimo zajedno.